Assalamu alaikum, Don Kavar kanalına katılımcıları. Bugün Muzo Bazar'a geldik, Prigradny. 15 yanvar 2022 yıl. Mına uşunday muzolardan alıp süt, suhoy malako berip uşularga bersеңиздер болот. 1 litr suhoy malako 10 сомдон айланат. Так уйдун sütü 40 сомдон болот. Азыр акырын сурап баштайбыз музолорду. Bayke kol silkip koyuyoruz bu bayke. Direkt silkip koyuyoruz. 46 min sürü atat. Baldı bereke. Ne baldık? Bayke kaysı gitti mi şimdi? Tak 46'a gitti. Kunacın Şivit paroda. Ayı kança eken jaşı? Жазғы торпақ. Жазғы torpağa. Yaxşı mal olsun. Satılıp ketdi. Kaç oldu burası? Vermeyken satılgan. Жазда туылған дейді, 46-ға кетті. Bu yerda жаш жигиттер, бизнесмендер музо сатып атыптыр. Қанша сұрап атам дедің? 18 миң сұрап атат. Еркек бургач ба? Бургач. 3 айлық окшойт, 2 айлық. 2 жарым ай болды дейді. Базар сұрады ба? Қанша берді? 14 бердіптір. Бербептір жигит. Молодец. Бұл қанша болады чоң? 27 сұрап атат. Жақсы. Мынау Швиц торпақтар 33 миңден кетиптир. 1 жасқа барып 1 жаш болуп калат. 33 миң сомдон кетиптир. Тақсыр. Өтүңүз артыман. Бул жерде 2 жаш, 2 жарым жашта чамада кунажындар турат. Ассаламу алейкум байке. Сөзіңізді бұзып қойдың. Бағаларын айтып қойсы ба? 65'ten. 65 миңден кунажын. Бұлар 2 жарым жаш, 2 жаш ба? 2 жаш, 2 жарым жаш 65 миңден сурайт экен. Базар баа берди бе базар? 55'ten berdi. 55'ten бериптир. Байкебиз бербептир. Неде боз. Birinci tuğuş bu, ikinci tuğuş bu. Kunacın turат. Lazım göreymiş. Kunacın mı bayke? Birinci tuğut. Bağısı kança? Bazı 65. 65. Kança berdi az bazar? 65 lira. 65 lira atağı. Düşünmeye kalım 65 min lira atıdır. Berbeyler. Boğaz, yakın boğaz deyik. Tak bu ene bala. Kança sırı atar? 105 min sırı atar. Kançançı balası? İkinci balası deydi. Kança litre süt veredi? 10-11 süt veredi deydi. İkinci balası. Bazar verdi mi? 85 min verdidir. 85 minge bergen yok. Jelinlerini tartıp koyun. 105 min sırayım deydi. 85 minge bergen yok. Tak bu жерде bir uy torpağымен 137 minge gettir. Muz olsun. Az oyun görsetiriz. Enesin. 137 min enesi. Assalamu alaikum. Bu satılıp ketdi ya muz olsun. Kança litre süt veredi? Kança litre süt veredi? 15-16 veredi. Siz aldınız mı? Baykem aldın deyip. Kança kaldınız? 137 min alıptır. Жақсы. Желіндерін көріп қойын. Sütler ағып атады. Аралашып қойын. Ол 75 min болып атыптыр. Сіз қанша сұрап атасыз байке? Мен 75-ке берді. Сіздікі бұл мал. Сіз қанша сұрап атасыз? 75-ке. 78 сұрап атыр. 75 байке берді. Бұл байке қош кішіне деп атады. Жоқ. Сіз түшпейсіз. Қолдарыңыз түшеді. Бір-екі сілкіп қойбайсыз ба береді? Gördün mü? 75'ke berбей атат. İçine kaldı, içine. Tak, bu жерде Şivits turat muzosu menen. Bayke, assalamu alaikum. Бұл қанчанчы туут? Birinci tuut. Şivits bağısı? 125. Bağısı 125 min sorayım deyip. Қанчаға бербеді? Az bir yakar 115'ke berdi. 115'ke berбей atam deydi. İçine kaldı mı? İçine kaldı buyursa beremiz deydi. Жақсы үй екен негізі. Мүйізі жоқ тоқол. Süt қанша беріп қалады байке? Süt. Hazır 15 litre veriyor. Hazır 15 sutkasını, Sutkası. 15-14 litre veredi deydi. Bundan onday muz olsun menen.
Бул жерде дагы бир уй турат. Порода симентал. Музоосу ургачыбы? Канчанчы туут? Үчүнчү баласы. Канча сурап атасыз? 130 миң сурайын дейт байке. Базар берди ба? 120 беріп атсың. 120 берип аттыр. Байке бербет. Байке канча литр сүт берет? 16-15 литр сүт берет суткасына. Симентал. Таза симентал эмес кой, бирок, аралашып окшойт. Аргын, Жакшы байке, соодаңыз берсин. Бул жерде швиц турат. Музоосу 110 миң сурайт байке. Канчанчы баласы? Торпого. 6-чы торпого. Ушу менен уй базары аяктайбыз. Ката кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз алдын ала. Жакса лайк, жакпаса дизлайк басып, подписаться кнопкасын басып досторго бөлүшүп коюңуздар.